274. pismo Trgovcu KK u Palanci o plodovima posta. Zašto toliki svet ne drži post, pitate se. Zato što ne poznaje plodove posta. Zdravstvene zadruge u našoj zemlji trebale bi da preporučuju post isto onako kako to čini i crkva pravoslavna. Jer su plodovi posta veliki i divni, ne samo u pogledu duhovnom, no i u telesnom. Za dokaz moglo bi vam se navesti bezbroj primjera, no ja ću se zadržati na jednom najnovijem. To je primjer jedne udove žene iz Bečeja. Počela sam postiti prošle godine o trojicama, priča ona. Tako mi to došlo da treba da postim, kad već u crkvu hodim i Bogu se molim. Dok mi je muž bio živ, mi nismo znali za post. I često smo pobolevali, nikad oboje zdravi, tek jedno iz postelje, drugo u postelju. I tako nam je protekao skoro ceo vek. Za sve to vreme ja sam bila stalno u nekoj ljutnji. Najmanja uvreda, ma sa čije strane, dovodila me do besnila. I imala sam strah od svega u svetu, čak i od svojih misli i slutnji. A od kako sam počela postiti, evo sad o trojicama godina dana, mirna sam i spokojna, duhom radosna i telom laka. Ne može me niko i ništa naljutiti. I sve mi u duši bruje crkvene pesme i molitve. Snovi su mi lepi i blagi. Ništa na svetu nemam. Živim kod jedne imućne prijateljice, ali osjećam kao da je ceo svet moj. Potpuno sam zdrava, eto, iako sam stara. Ničega se ne plašim pa ni smrti. Jedino što nenasito želim jeste tišina, post i molitva i u tome nalazim potpunu sreću. Tako priča o sebi starica iz Bečeja i tim svojim iskustvom ona potvrđuje naše dane nauku evanđelsku i vekovno iskustvo crkve.